Praise the Lord to everyone. May God bless you. Let us learn together to give thanks in all our circumstances. Teman mulana senga yaha kawang da hangka manyong mo palak teman iyan da sausia tempo ma teman kawang da hangka manyong mo palak teman da senga yaha. Because when we thank God in our circumstances, it brings God's favor for our life. Hang chene sibune me kama ba teman kawang da sausi bu hibang ma hiangan nang da yemai bu hibang teman da yemai bu teman da sausia tempo pai bu hibang ma kawang da manyong bu pa bu teman da atau senga ya pun me kama hata ma teman yonga kawang mai bu teman. Because 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 says, give thanks to the Lord in all your circumstances, because this is the will of God for your life in Jesus Christ. Ang singne sibuna me ka matumana 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 de lai wanda ata ma sai ma nang kawang da manyo bu phado oba nang da so shibu yang sang ha so shibu pa ya ba hato sai ma nang kawang da phado hang ne sibuna me ka ma to I mo bu ba I hato kawang I will ja se bu ni nang tumana. Because worrying we cannot change the circumstances. Hang chune sibuna me matuman chu dai mong sang bu kaya hadaw tuman da pai bu ya tu so ameng tuman lai chai tam oklak ye che. Murmuring over God will not solve our problem. Tuman kawang da ya wali bu kaya tuman kawang da ameng ha bu kaya tuman da pai bu ya tu so ameng tuman hada problems sa tuman solve oklak ye che. But keeping faith and praying, it can bring change in our life. Hayang pui shiwanda tuman kawang da hadaw saya kawang tang da pai gam naksi kawang si so da ya pai gam naksi hadaw tuman leng ok leng ong nang. When the problem comes, Daniel prayed. Over tuman yanda over problems hadaw sang si bu pa ya ba Daniel jo pu pai bangyan ki. Because he need to go in the lion's den. Hang ne si bu me ga ma iya hadaw sanyu tap the ong lak ching ne I ngai bu ching. But he prayed. Hayang boy jo pu ya lak mo yan. He kept faith. I ateng lak ko je lak wa kawang tang ma ang yan ki. And God closed the mouth of the man. Hayang hadaw hi pa ma kawang hadaw sanyu chu da I pon bu tuman ni nang hadaw ngan wong tuman ni. Whatever circumstances you are going, my dear brother and sisters. Tao kay nang ayan mahali pa ya tu so ameng. Pai ngoya ba nya naw che naw la naman tang me. I want to tell you, keep faith. Ayang mo taw naman da I bon naman kawang si sa ateng lak po na ngay yalak pa ang to. And pray. Ayang ayup to kawang si sa pa yang. Our God is powerful God. Hangsing na tuman kawang ay yung wong nang kawang. Who closed the mouth of the lion, he's going to shut down all your problems today. Tao kay aw yun hataw ba sanyu chu no hi pon na tambu hataw ngan wong saan nang tang matuman tang mahataw ngan wong onang hangi na chia boy kawang lưng tâm lạc yang hataw se tang ba o ka tam lạc kawang ngan wong ingo nang. God need warriors, not a warrior. Tao kay kawang nang wong nang ba jana hay nang wong pong na miang nang hayang boy nyam bu ba bay wong yen nang bu ba to hay nyai bu ba ye chi yang boy kawang ay iya nang wong nang bu ba yam nang ya bu nang. God need a generation who can pray. Tao kay kawang tuman generation aw hi tang da yalak pa pa yalak pa job la kay hataw job po pa kawang hataw I ya bu bu nang tinyi hipak man. Wherever you are going and joining your prayer, Tao kay nang ambu kanting ma chia bu nang hataw prayer ma join bu na miang ma. find some person who can pray with you. Tao kay nang ambu kanting na chaya nga nang hataw prayer hataw yopu join bu ya ba nang kay aw hi atang ba ma yopu bu mo na ki hataw ka ta ba nang join na miang do. Don't discourage and sit in your home. Aw bu nang hataw discourage no chu de mong sang bu bay nang nok sam su da tango. Go and pray. Nang chu de mong sang nok sam nang so tango le man nang wong nang yopu ka ta ba bet tayang nang hataw yopu ba ka ta ba nang yop da ku wong do. Because prayer of unity brings miracles for your life. Hang jing ne shibun meng ma yopu hataw yopu kaya tu mana chu de chana meng yang unity ba tu mana chu de chana mong jang chana meng yang tu mana aw cham si yop ba hataw yopu kaya okku mangai na. Because Shadrach, Meshach, Abednego have attitude of prayer.
Ang tingin siya na mga matumana sa drag mesak abinago tumana hataw randa lay wala imana prayer of unity unity ngo po kaya asay mo opo tumana hataw ngaw tumana chahin nang. For them, prayer is not a one-day goal that we pray and finish. It was their lifestyle. Iman jing na hataw yopwa ni jajing na iman na yopo lakpo yuche yang boy iman ayan kong kambu ayan jin kama hataw yopo jam cha na meng yang a jam se yopwa ona iman ayan jin kama hataw ang yang ki iman ayan hataw yopo junyan bi. Keep your relationship with God every day. When the troubles will come, He will protect you. Tau phai nang a yelak pa nang relationship pa yelak pa kawang phai ang do yelak pa nang kawang phai kem bu yelak pa nang ke kem do atau kaya se mo okpo tambu kawang phai yang nang. Often we wait for the situation to come over our life, then we begin to take fasting and prayer. Yel atuman hipak ta tuman hataw yong yimay buju hataw tanang yang hataw pay kam naksi tuman yong yoplak ching na kung wang nang yang hataw ang taw nang. I want to tell you, Yang boy taw naman di luwa. while you are working, Aw nang tui jo mo ya pe. keep praying. Nang aw tui jo mo ya pe nang tui jo man nang yelak pa yop taw. Whatever circumstances you are, keep praying. Am bukan ting menang sau shi bu am bu nyu menang menang sau shi ya teng bu nang da hau nang ya hataw kan ting menang ka ong si sor pa yu ngwa. Many people told me, brother, we are working, we are doing job, but I want to encourage you. There also you can pray. Mabu katala na ade inang chay tawa hataw kia tawa to ilang nang ki haga sinang haga nang ki siya yang boy tawa imanda hang yo yang ngau yang boy tawa ngau lep jana jiwa am bukan di macam boy nang yop da pawang da usahe nang. I want to tell you, prayer is a conversation with God. Tawa naman di iyo ba iyo po tumana sa conversation jali bu ngonang tawa ngau yibu da nang jana yibu kia tumana chai jara jana te ngau bu ki bu hataw iyo po tuman jana conversation ngonang ngau da nang. Learn to talk to God. Tau kai tumana hataw senga yalak jang ngonang tumana kawang da ngau lak jing na hang ke ngau lak hataw tumana hataw senga ya na wang ngang ha. While you are outside, Am bukan di menang alau nyu jing ma aan ngo bu hipak na. learn to talk to God. Tau kai tumana kawang pai ngau na senga yalak jing na wang ngang ha. And pray. Yang yop nang. Give thanks to God. Yang kawang da menyong. Whatever circumstances today you are going through, Tau kai tini nang ayan da hangi pa ya tu sau pai ngonang ke. whether you are in sickness, Nang takasang bu ya fan mai ya. whether you are in depression, Nang acu dek mong sang bu dia mai ya. whether you are going in a very big situation like Shadrach, Meshach, Abednego, Ayan nang ayong yumay bu ya tu sau tikanoy pa no yo bu ya tu sau meng atau Shadrach, Meshach, Abednego da pai bu land pai bu ya tu sau get nang da pai ngonang. might be you are thinking today is the last night that I am going to hear something and die. Ayang au sang bu nang tini bu hatau ya tu sau menang tini yan jeng na hatau kemba tia kemba hayang jeng na tau hatau ngau cha yang fam pa ya tau sa ji yan kembiang senang nang yan jeng na kemba sa tek bu chu dek menang ngonang ki. It feels like everything is going to finish. Yang nang yan masaji yan se kong kembia cha chang cha biang saji yan ma ba kong kem de gisa finish no kembiang sa atau kita pun nang yan mo. But I want to tell you, our God can restore. Yang betul naman de iyo ba teman kawangan lengi ka ong nang. Just give thanks to the Lord. Tau kai jelak ba nang kawang da menyong ha. Say thank you, Lord. Nang kawang nang da menyong ha boy sida. In your sickness, you say thank you, Lord. Nang takpu hipang manang kawang da menyong ha do. I believe whatever circumstances are coming in my life, Tau kai tau atin lak dai nang tau hangi ba yan da ya tu so me hangi ba sang si bu so si ya tiang bu hangi ba pa ya ba yang ba tau nang da ya lak ba tau atin lak nang. they are going to give me a great testimony. Ha tau nang da pai bu ya tu so ameng nang da pai bu ya sang si ha tau chu hui wan ameng se jing na saki ayong na meng lak kawang makti si wa bu saki ayong na meng lak sanang ha da ba la manang amai ba la ma ya do. While you are hearing, Awan nang ha tau ngau chaya ba. we declare freedom of God over your life.
tàu khai tàu hà tàu say ngao kem khả năng hà tàu kaya nang ayan jung na freedom na member We speak deliverance in Jesus' mighty name. tàu khai kawang nang mabu say hà tàu say yan na tam nak singlen Your sickness are going to be healed in Jesus' mighty name. yang nang mabu takay tin say ya sa amay tam nak We pray for you. tàu nang jung na yo patam Your circumstances are going to change today. tàu khai nang da pay bu ya tu so amen so shia tam bu say tin yit nang jung na lay chay tam bu tak pay God is going to restore. yang kawang nang ayan ala na myang tam Just open your mouth and say, thank you, Jesus. tàu khai nang ayan lak pan nang chu ep yang kawang nang da manyo mo pa wai sin nang yalak pa nga We can't visit you right now, Tini tawa nang song da payang nang da hataw saki kong ayo. but He is the God. He is nearby you. Ayang boy kawang I ngonang nang si so may. Ipak fe man nang song may yan bo kawang ngan ngonang. Right now, Jesus is there. Saan nang si so ma kawang ngonang. He's touching you. Saan nang da Jesu Christ iyaka nang da chunang. Cry out, Jesus, heal me. Ayang nang kawang si so da payang Jesu Christ si so da payang nang yalak po kawang nang yan da tamba. Ayang nang yan may tamba sa nang kawang si so da payang. Today, I wanted to have experience of you in my life. Tao kay tini tao nang si so da payang yan kong gam experience miyang hunang ki yan ala na miyang hunang ki sa nang kawang pay chingay sa piyado. You are the God Nang jahe ngo nang ngan bo nga sa kawang si so da who can hear my word. Kaya nga nang jahe ngo nang yan ngawang sa chaya lak sing nang hay ngo nang sa nang. He's touching you right now. Kaya nga sa kawang nang yan dan iyak ngan nang. You are getting healed right now. Saan na kawang nang may tambu sa ki iyong hatam nang. Your burdens are going to be over. Saan nang tapay buya to so say may tam nang. Jesus is with you. Jesu Christ siya kawang nang hingo nang. May God bless. Kawang may man.